Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kia lebiri andre guru malebbi ko engke hadir. Kia lebiri yamana selesurku tomatwaku sompulolo yamana engke hadir. Mula ada ukatimu tengeng kawari kada kami nama raja ripuada sangat dinna syukur maraja tandrigang kalau risesi arajanna pung Allah subhanahu wa ta'ala nasaba apa ngindringinna si mata nato pada angka hadere si jurupa si purio si puren rilalunna yang rumah barakai nasaba akata melo ripegau yang naritu melo ki mapedato bahasa ugi makuto paritu tandulupai masalah nanya mapassalama masjid lauri nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi ia mencaji pamasi risinina alami sinina andre guru malabiku yamana angkair yamasiri pun Allah subhanahu wa ta'ala paralli ripah makkadah rilalanna yawe linu degaga tomatan ripangka degaga tuaca degaga tomatan ripangka degaga tosuhi degaga bupati degaga presiden nareko taninya nasabari handreko watuna ronta batoa wanua herozima madatu sebu tomati makede ponggawana wanua hero siaga andre guru tuo tania tomatan de pangkana reku tanam tania tosugi reku tanam nekia andre guru risapa pamulang narimakwanna naroh idi andre gurui anca aja lalo ki nengka tulimun roma matu-matu nekia anca jalalo ki sulumat tapar lanna wanua madiciptai nasabai di andre gurui akacir madicing pole risinina tomegai sinina andre guru malabiku yamana angkair yamasiri pun Allah subhanahu wa ta'ala yaro andre gurui tau mapandrena pak banuai narimakonna narituh aja lalu ki nengkat tunai andre guru malapita nasabak makadai toriolota muni copok bolana gurutta ricaca madorakam ya tona rupas sabareng anak-anak makukue matandre sikolana nei kia makurat barakana pak disna nasabak tandri siapa anak-anak makukue miwei guruna ya kipaha angkalaloha nariari guruna angkalaloha natunai guruna matandre ni pangkana makasin ni jama-jamanna alena mi nasat topori ya pasti nama ringaran nariko tak butui ya pasti nama ringaran nariko natuju susah ya pasti nama ringaran nariko
na tuju pati. Jadi ang kalalo ki kuritu pakalabi ande guru malapita. Sarekom mangi yanaritu engke na pak baraka kong Allah subhanahu wa ta'ala. Pak diseng engke riak puna. Memore gau engkari papole yaswewe. Angka yanaritu mancaji pak kasuyang. Pole kong Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabaya andre gurutta yewe. Tori pakalabina kong Allah subhanahu wa ta'ala. Alena langsung pakalabi yanaritu atanna. Yanaritu tumatapir kong Allah subhanahu wa ta'ala. Nanya tongkai pak disengin termasuk ni alena andre gurutta. Pada Tuhan narampi kong Allah subhanahu wa ta'ala. Rilalena aku ramalabih yanaritu surah Al-Mujadilah ayat 10 seki. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ripatarakai darajat. Ripatarakai pun Allah subhanahu wa ta'ala risesena tungkai matapuk lor pun Allah subhanahu wa ta'ala. Nania tungkai pak disengin na beberapa darajat. Jadi pada angka lalu ki koromai yanaritu pakalabi ande guru malabita. Sarikom mengiangkan dari lolongan. Yanaritu asalamakennya relima. Lebih-lebih pamati asalamakennya riyasso rimunrinna fong Allah subhanahu wa ta'ala. Nariko engka adakku tenala nawanawata madam pengak maraja nasabak de gagah yanaritu watak tanah tengeng ketik-ketikona tengeng kaliko-likona de gaga bulu de batu-batuna de gaga bar tengeng katimun de gaga bom tasik tengeng kebomban de gaga yanaritu rupa tahu tengeng ke atas sana. Jadi kuni rupa gangka pidatoku nasaba upat capuri nasaba elong-elong sebagai paparingaran lori andre guru melebita kepada mingkalingin dilokir. Ajalalu kinengka manfawi guruta. Ajalalu kinengka malufangi guruta. Iyami tunasabari. Iyami tunasabari. Nari lolo ngade cingi. Iyami nasabari. Na engka pak disenyata. Mancaji suloi. Rilinori akhirat. Ingarang ngiri becuta narapilatung batuang. Ingarang ngiri becuta narapilatung batuang. Masusana temangini nasibawa ati sabara. Mamuareki mancaji tomake guna. Si kumiro urapi rampingaki memori angke mabaraka lori di mana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.